Kızlar Federasyası'nın temsilcileri nişanlarıyla bakılay. Ana bayrağı özünüzü tanıştırıp etseniz. Men Qo'chqorboyev o'rta maktabida o'quv zavchi bo'lib ishlayman. Salimbayeva Gulvira Alimjanova. Egemenlik günü qancha yil bo'ldi? Egemenlik kunini kecha kuni 31 avgustda 31 yil bo'ldi. Egemenlik günü ma'lumot bersangiz. Egemenlik kuni o'sha 91-yili 31 avgustdan boshlab egemenlikka ega bo'lgan Qirg'iz Respublikasi. Egemenlikka jetish uchun Qirg'iz Respublikasi ko'p qiyinchiliklarni boshdan o'tkazgan. Undan keyin endi buyursa to'g'ri yer berib o'zimizcha egemenlik mamlakat bo'lib yashab ketamiz. Qirg'iziston bizni jalb yuzligiga qanday qaraysiz? Qirg'iziston bizning jalb yuzligiga bu Qirg'iziston o'zi ko'p mamlakatli yo'l bo'lib sanaladi. Bu yerda 80 dan oshiq ulug'lar yashaydi. Biroq o'shancha ulug' yashasalar, ular o'ta intimoqli, birinlikda bir-birini siylab, shunday yaxshi mamlakatda yashashadi. Salomatsizmi? Biz Qizlar Federatsiyasining temsilchilari nishonali vaqlay Baratova Iza. O'zingizni tanishtirib ketsangiz. Men Qo'chqorboyev maktabida o'qiyman. Fizika muallimi Qurg'oq yozib. Egemenlik günü qancha yil bo'ldi? Egemenlik 1991-yil 31 avgustda olganmiz. Egemenlik jönünde ma'lumotlar aytsangiz. Biz egemenlik aldında Çeygen Sovetler Soyuzining quramida bo'ldik. 1991-yil 31 avgustda egemenlik aldık. Egemenlik degan o'zi ko'z qarandisiz mamlakat degandek tushunamiz. Birinchi prezidentimiz Asqar Akayev. Qirg'iziston bizni jalb yuz deganda qanday tushunasiz? Qirg'iziston bizning jalb uyimiz deganimiz, biz ko'p ulutlu elmiz. Boshqa ulutlarni bo'lmay, jarbay, barisi ынтымақта yashaydi degan uranning аты ошол Qirg'iziston jalb uyimizni biz Qizlar Federatsiyasining temsilchilari nishonali vaqlay. Yurqul Bayana. O'zingizni tanishtirib ketsangiz. Salomatsizlar. Ушул Qo'chqorboyev атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабият сабагынын мугалими. Бешенова Рыскан Топосовна. Qirg'iziston egemenlik kunidan qancha yil bo'ldi? Qirg'iziston egemenlik alганына быйыл 31 жыл болду. 1991-жылдын 31 августунан баштап Qirg'iziston o'z алдынча эгемендүү мамлекетке айланды. Бул биздин ата-бабаларыбыздын кылымдан бери эңсеп келе жаткан эркиндик болчу. Egemenlik жөнүндө дагы кошумчалап маалымат айтып кетсеңиз. Egemenlik деген сөздүн өзүнүн эле түпкү мааниси бул өз алдынча көз карандысыз болуу деген маани билдирет. Демек биздин мамлекет эч бир башка мамлекеттерден көз каранды эмес. Өз алдынча өз саясатын, өз ишин жүргүзгөн мамлекеттердин катарына кошулгандыгы бул баарыбызды кубандырат. Ушул эгемендүүлүгүбүз кылымдарга уландырсын. Qirg'iziston bizni jalb uyimiz deganda qanday tushunasiz? Эми бул Кыргызстан жалпы өзүнүн үйүбүз деген эми ушул Кыргызстанда жашап жаткан Кыргызстандын көп улуттуу мамлекеттердин катарына кирип, ушул биздин Кыргыз мамлекетинде жашап жаткан улутуна карабай баардык жарандардын чынында эле бир үйү болушу керек. Өз мамлекетибиз бул биздин өз үйүбүз. Мен ушундай көз караштамын. Демек, Кыргызстан ушул кыргыз мамлекетинин жарандары үчүн үйү катары эсептейм, үйү деп эсептейм. Чоң рахмат.